jorebe natamba jorebe natamba amaraya natamba ubusinzi natamba ubupfumu natamba ubutwezi natamba uburogo natamba etimbo natamba sirimu natamba kansa oboro jorebe gamramyo jorebe ugamre jorebe mete jorebe 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 jorebe
Hallelujah. Yes, you. Hallelujah. Yes, you. Hallelujah. Yesu mulokoza vayo. Tagala kula. Chinsa chirichimu Yesu mulokoza vayo. Banange chinsa nensina mu Yesu mulokoza njagala. Banange chinsa chirichimu Yesu mulokoza vayo. Chinsa ningirira. Yes,
oli mukulu oli munene Ayi Mukama oli mukulu. kana bamukama bamne ayi mukama oli mukulu oli munene Ayi Mukama oli mukulu oli munene. wali wakitegeza kana bamwokera mu moto ayi mukama oli mukulu oli munene Ayi Mukama oli mukulu oli munene. ayi mukama oli mukulu oli munene Ayi Mukama oli mukulu oli munene. ayi mukama oli mukulu oli munene Ayi Mukama oli mukulu oli munene. ayi kabona oli mukulu oli munene Ayi Mukama oli mukulu oli munene. Se, munene 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 yo oli munene oli mukulu se oli munene oli mukulu ye all right let's do this come on come on come on come on I want to see someone dance for God sinuna mumu come on pola pola oli munene oli mukulu oli munene oli mukulu praise the Lord waliwo kana akayimba simanyi oba mukamanyi alright kagenda bwe kati urukundo rw'Imana ni rurerure cyane nawarurondora urukundo rw'Imana yanje ndashaka kubabona mubyina gahoro gahoro come on come on come on urukundo rw'Imana ni rurerure cyane nawarurondora urukundo rw'Imana yanje ndashaka kubabona mubyina gahoro urukundo rw'Imana ni rurerure cyane nawarurondora urukundo rw'Imana yanje
bibi yangulano musayigwe sitani aswazibwa kwa ya nyambako yanaza kwe bibi. Can we sing along? Yanaza Kwe bibi. sitani waswazibwa sibaulira one more time yanaza ke bibi yangulano musayigwe sitani waswazibwa yanaza ke bibi all of us yanaza ke bibi yangulano musayigwe sitani waswazibwa yanaza ke bibi 1 2 3 let's go yanaza let's go omanyi Yesu akuta tugenda gamba yankuta alright jagala kulabanga wekuta ko buli kibu kyolowooza kikulemeseza okuba omuntu wa Katonda jagala kyekuteko alright 1 2 3 let's go yankuta let's go yankuta ke bibi yanaza ke bibi yangulano musayigwe sitani waswazibwa haleluya mukama tukiriza mu kigambo kyogamba nti watunazaako ebibi byonna n'otulekanga tetuyinaako wadde ebbala. I want to hear you raise your voice. Yimusa eddoboozi lyo yogereko ne mukama mu bigambo ebitonotono. Father, we thank you, we exalt you, King of glory, we give you honor and praises. Come on, just raise your voice. Yimusa eddoboozi lyo ng'omwebaza, yimusa eddoboozi lyo ng'omwebaza. Rebroshi pratanabo sakratalabakaya. Come on, someone, lift your voice. Yimusa eddoboozi lyo. mutere engalo zawe ari kumwebaza. Webale Yesu, webale Yesu, webale Yesu wanje, webale okunduhura. Webale Yesu, webale Yesu, tere engalo. Webale Yesu wanje, webale okunduhura. Webale Yesu, webale Yesu, webale Yesu wanje, webale okunduhura. Webale Yesu. Otere ngara zawe ozime kunzi yawe weza.
thank you. Kama ntukusima boko lyo mwesi gwa ntukusima abo burungi bwawe izoberi mwendo ongera kweta ngohereze moyo wawe ayijiro mu mwanya ogu ategeke isinsa cyawe kirewe. Hallelujah. Hallelujah. We worship you, Jesus. Reblo sakaya nerere wozitabaye. Hallelujah. Hallelujah. Wotakfayono imkanturamya rihanga hamwe. If you do not mind, you can stand and we worship God together. Ruhange shitwe ruhango mwana ruhango moyo ori kwera ruhange shitwe ruhango mwana ruhango moyo ori kwera. Hallelujah. Sumoishe
Praise the Lord. kama simwe abishemwe, Praise the Lord, brethren. kama simwe. Praise the Lord. Katuterera abakwayo mu ngaro Let's give choir mighty hand clap, please. kandi kibaine. And we are still together with them. You've done a fantastic job. Mwakora omulimo ogw'okutangaza munonga. Twaza kutandika program yaitu We are going to begin our program konka nko kutwaza butosha. like how we always do it. We are going to start in a word of prayer. Sakutandika n'ekigambo ky'eshara. Then I'll run you through the program. Aho mbirukanze mbarabye mu program Abokuba tuine omukoro muhango munonga. because we have a very big function. It's the climax of a fantastic season. Mbwenu n'okwenera kwangu munonga okw'obunaku obwo. Owishemwe Apostle Batambuze Apostle Daniel Batambuze, izaba lyokubanza on the very first day, akagira ngu twasigaza tina rwigi, he said we are not remaining with not even a door, tina dirisa, not even a window, twasigaza kamori but it's like a ventilator. konka ruhangagizire ngu naza kwigura enyigi zona. But God has told us that we open all the doors. Abashaho baina akagambo kabo The medical people, they have their term. nibabasa kuheeza omubazi They might give you a medicine, konka hairimu okurenzya dose